Uribe Kostarrok erabakitzeko eskubidearen aldeko herri galdeketa sustatzera goaz. En Uribe Kosta impulsamos una consulta popular por el derecho a decidir. Erabakitzeko eskubidea gure esku dagoelako. Eta zeure esku ere bai. Porque el derecho a decidir es cosa de todas. Y de todos. Herritarrok hartu behar ditugulako gure herriaren gaineko erabakiak. Como pueblo debemos de ser protagonistas de nuestras decisiones. Ejerciendo un derecho democrático en manos de Gazteen esku. Nagusien esku. Etorkinien esku. Jubilatuen esku. Eskualde moduan elkarlanean, Txikitik, handira. Barrika. Lemoiz, Gorlitz. Sopela. Plentzia. Urduliz, Danon artean, A2. Deno batera, herri galdeketan arte. Maiatzak 7, hori izango da gure momentua. Demokraziaren festa Uribe Kosta. 7 de mayo, la fiesta de la democracia en Uribe Kosta. Honakoa da gure galdera. Euskal Estatu buru jabe bateko herritarra izan gure oso. ¿Quieres ser ciudadano de un Estado vasco soberano? Maiatzaren 7an, zeuk erabaki. Tú decides.